kwa Ramogi wadhi nyimika kana wasingo ni weche mmoko manyien pono wana kodo chenro mag tieko kuo jamni ya moko kuom counties manyandwat mag ho marokak medo mako mach kaluwore kod romo ma itayo e kind MCS kod jodong dhoudi makono. Kagilose gwenga ma ngare ndare e tong' mar county ma Isiolo kod Samburu giyango nying ji aboro ma chechni osebedo kanyayo kuo mar jamni. E romo mar adek e kind jotelo mawuok Samburu, Turkana, Isiolo kod Laikipia kod jopiny gwenge ma ngare ndare tong' county ma Isiolo kod Samburu. Jopiny ofule iro nyinge ji aboro ma itudo kod kuo jamni kamoting'o ngamia ma pod okoyudi ka koro ting' en manyo ngamiago kendo dwoko gi lwet wegi. Tumepata tayari majina 8 ambaye wao ndio wanahusika kwa ile ngamia ambaye imebaki na kwa hivi leo tumepatiana muda kwa Mheshimiwa Shwel pamoja na timu yake waende wakae kwa pamoja. Kesho wao na mkutano ndio ikifika kesho ama kesho kutwa watupatie ripoti kwamba wamepata ngamia ngapi. Jotelo go makoni giseyudo maling'ling manyalo konyo piny owacho e jiwo arita nyandwat mar ho marokak. Onyiso jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo dikre mondi matin gi wacha pedha mar jomaundu e gwengego. Kagikoni olemo osechako neno kendo apedha nyalo hinyo kata joma onge kod ketho. Sisi tumesoma hizi masiku chache tumekuwa tunasunguka kufanya mkutano, tumejua maneno mengi ambaye tukikuletea wewe unagusa tu na hii maneno ya watu kuibiana ama kuuana itakuwa imeisha. Hatuwezi kubali wale watu ambaye sio waizi wanyanyaswe. Vile tumekuwa kutoka ile mkutano tumeanza mpaka saa hii tunaona kwamba imezaa matunda na hatuwezi tukalinganisha na vile pengine serikali ingechukua hatua kwa mikono yao kuweza kuleta kifaru, na pia tunataka kuripoti kwamba watu wetu wanatusikiza. Kagipako kaka jodongo gendini go osekonyo e thiro kuo jamni. Gikoni omiyo mag yore mag tudruok kata network digo chenro mag manyo jamni mokwal e gwenge makono. Local leadership watatusaidia na tuwapatie nguvu, na mimi naambia pia kuomba ofisi ya county commissioner hiyo wazee wapatiwe nguvu. Mali kienda hapa hata kupigia hata kutafuta wale ambaye wahusika serikali, hata kupigia simu kuambia kuna kitu imefanyika inachukua muda. Mtu maybe atoke hapa mpaka Kipsing ndio apate network au rudi mpaka Isiolo apate network. So kuna changamoto ya network. Kaluwore kod MCA ma Mukogodo East County ma Laikipia Paul Shwel giketo kenge mageng'o ne jokuo jamni mawuok Laikipia mondo kik yud kama giponde gi jamni mokwale county no. Watu ya huko Laikipia hata wengine wakiiba huko wanakuja kufisha ng'ombe hapa Samburu. Na kwamba tutaki hii lawama ya kusema ni Samburu ndio wanatuiba. Tunataka kushikana pande hii mahali ng'ombe inakuja kufishwa. Ndio wale waizi wanaita wengine kwenda kuleta pande ile nyingine wakose mahali ya kuja kufisha. Na wakikosa mahali ya kuja kufisha tutanyorosa hao huko wakiwa kwa mbogani kwa sababu hakuna mahali watakuwa kifisha ng'ombe huko. Kagisingo kenge magneno ni ngamia 100 manokwal kuuko moganda jo Somalia odwoki. Jopiny kotelnegi kod jakom jodongo ganda jo Samburu Francis Lekortut kod nyawadgi ma Isiolo Jeremia Mariko singo makro kanyakla kako oganda e kind dhoudi makono mar tieko chuth kuo jamni. Sisi na Waturkana tulipigana muda, lakini kuna watu wanasikia uchungu tukishikana nao, lakini sisi hatujashikana alafu kuja tupiga watu wengine, hapana. Kiongozi wetu wote waliamua kuweka sisi pamoja, tutamaliza wizi kutoka Isiolo mpaka Samburu. Chochote kuhusu uwizi tumekataa, na tumekataa kabisa. Ngamia tumerudisha. Sisi tunasema hakuna ngamia imebaki kwetu, hakuna ngamia, na kama iko tutachunguza bado. Hata kuna wale Wameru wako hapa wanalalamika, hata kuna wale jamii ya tena Aleparu wanalalamika. Yote tumeambia wazee washughulikie hiyo jamii. Bang' yudo kendo dwoke lwet wegi dhok 16 kod rombe gi diek 88 manokwal. Jotelo kod jopiny ma Samburu, Isiolo, Turkana kod Laikipia omakore kanyakla kendo rido i chenro mar manyo ngamia 100 ma pod nitie lwet jokuo jamni kokalo e rombe magichano bago e gweng' male Arata kod Sereolipi kageno en tieko chuth kuo jamni e gwenge makono. George Bati, Ramogi TV.